Assalamu alaikum. Hurmatlı Çabarman kanalının görüşçüleri, hurmatlı malcanlık suyucular. Men bugün Kayradan Batken şahrındagı Borborluk mal bazarına kelip kaldım. Sizlerge bu çağrışta jalan gana satılıp alıngan malların bahasyny bilip berem. Realni bağlарды bilesiz. Andıktan çağrışta akırla çeyin күзөтүп barыңыздар. Bugün күнгө ишембе 28 август. Азыр ушул жерде Баткен мал базарынын киребериши, бирок азыр бул жерде жалаң гана сатылып алынган койлордун эшиктеринин баасын билебиз. Салам алейкум. Канчадан болду койлор? Koylar 13'ten oldu. 13 günden oldu. Koçkor eken. Koçkor koy. Aralaş 13 bin sondan satı alып тұрмын ошолар. Аздан көрөбүз. Жакшы эле 13 миңден алган болсо. Жеп канча болду бука? 71 миң, а? Bu kança yaşken? Bir yaştan ötken bu kanı 71 mingge alıp turup turganдар, караңыздар. Жакшы сатып алып туруп. 71 миң сом дейт. Ал Кошкор. Çok tur. Soğum. Kança oldu aka? 14 bin 13 bin ha? Oşu birisi 14 bin son, birisi 13 bin son oldu. Biri koy, biri Koçkor. Koçkor kaç oldu şef? 20. Bu Koçkor 20 bin son oldu satı aldı. Kaç liradan çıkarttı? Жақсы. 20 mingge Koçkor tuğan. Ekonu sırayınca. Kança oldu kozlar? 5,5 ming. 5,5 ming mi? No, kozlar 5,5 ming somdan. 5,5 ming somdan kozlar. Oylar dagı ele mundagı bazarga salıştırmalуу arzan. Kança oldu aka? Aytpady. Kinglerini dagı көрөбүз. Менимче 13-12 миңден алса керек. Ушундай койлорду сурап жатам, 13 миң 12 миң сомдон сатып алынып тур. Мына жерде бир ой чыгып атат. Салам алейкум. Канча болду? 25 миң, а? Мына ой 25 миң сом. Kança oldu? Satamıyordum. Kança suradınız da? 50 ming, ha? Kaç oldu? Nol muz olsun men 50 mingge suradım dedi. Biraz satılıp aldı dedi. Satılıp aldı. Bu жерде eşek geldi. Eşek kança oldu? 4 ming mi? Eşek 4 ming oturup turganlar. Eşek izlegenler. Eşek kança oldu? 5 ming aldınız mı? Suya kaldı mı? Suya kaldı. Suya kaldı gene. Suya kaldı. 5 ming son. Жақсы алып тұрады туғандар. Так. Ешкін сұрайықшы. Ağa kança oldu? 54 oldu. 5400 oldu. 5400 oldu. La ulaktar mı ne mi? Yok ulak adenli bu. Ulaktar kançadan aldınız? 600'den oldu 600'den. 600 somdan mı? Oo. 600 somdan ulaktar.
Echki 5400, ulaktan 600 so'mdan. Mingden tömönki bağdagı mal canlıktın bahasını kıyıladan beri uğalı gelem da. Sizlerge daha canlılık olsa gerek. Nasıl kraliçe? Şef kança oldu? 15 bin. 15 bin oldu ha. Biri 15, biri 10 carım. Nosu 10 carım okşata karası. Parası 10 carım. Bu ak koy 15 bin, parası 10 carım olsam. 15 bin. Alçı böyle, bu yılda atayın Porter, Labo'dan taksiler turat. Bakkan rayonun aymağındaki ayıldarga, bardық ayıldarga oşun жерден taksi arqылы жіберіші. Негізі жақында сөз болады эле Баткен шаарынын борбордук мал базарына жылдырабыз деп. Кудай буйрса ошол план ишке ашпаса жакшы болот. Себеби дегенде мал базар азыркы учурда тар болуп калды. Мына көрүп турасыздар, өтө эл көп, мал жандык алып келгендер өтө көп. Бирок азыркы учурда кыйла бул Баткен шаарынын кичинелик болуп калды. Ошон үчүн ошол жергиликтүү бийлик планлаган мал базарды чоңураак жерге жылдырабыз деген жакшы идея. Салам алейкум, канча болду шеф? Айтпады. Жана унутпай калдым. Şef kança oldu? 7,5 bin oldu. Toktuna. Toktu 7,5 bin koy. Dağ bir uy çıkıp at. Şef kaça aldınız? Salam aleyküm. 34.800 aldınız da. Şu uydu 34.800 aldı. İşte bu tuğ yelek olsa gerek. 34.800. Uylar arzan da tuğanlar. Karanlar bar hazır jaylodon düşüp mal kıyla arzandap kaldı. Kança oldu taksır? 6200. 6200. O kod 6200. Şu cayda lan. Kança oldu? Bravo attı. Ne oldu be? Alt çırpığına jardan berip жатқан şey. Урматтуу көрүүчүлөр, негизинен азыр саат 10-дон өтүп калды. Мал базар дагы аяктап калды. Бүгүнкү күнгө бүгүнкү баалар дал ушундай экен. Мен атайын силерге бул чыгарылышта ошо реальный бааларды көрсөтөйүн деп атайын сатып алынган бааларды силерге билип бердим. Андыктан ар дайым биздин каналды күзөтүп барыңыздар. Жаңыдан бул каналды көрүп жаткандар болсо, бизди колдоо иретинде подписка болуп катталып, комментарий жазып, лайк басып кетиңиздер. Көрүшкөнчө.